poziv na očuvanje pravoslavne vere i svetiteljskog predanja. Draga braćo i sestre u Hristu, svedoci smo velikih izazova koji se postavljaju pred našu veru, kulturu i identitet. Ako su zaista donete odluke koje umanjuju značaj svetog vladike Nikolaja Velimirovića i prepodobnog Ave Justina Ćelijskog, onih koji su svoj život posvetili Hristu i srpskom narodu, onda se moramo zapitati, kuda vodi taj put? Ono što nas duboko zabrinjava jeste sistematsko umanjivanje značaja naših velikih duhovnih vođa kroz smanjenje liturgijske proslave, prećutkivanje njihovih učenja i postepeno brisanje njihovog mesta u srpskom duhovnom životu. Kao što smo vidjeli u Ukrajini, pritisci koji dolaze s polja doveli su do raskola i slabljenja pravoslavlja, a srpski narod mora biti svestan opasnosti koje mogu nastati ako se ugasi svetlost naših svetitelja. Ko su vladika Nikolaj Velimirović i Ava Justin Ćelijski? Sveti Nikolaj Velimirović bio je veliki srpski bogoslov, duhovnik i nacionalni mislilac koji je svojim delima i propovedima utvrdio pravoslavnu veru i srpski narod u vremenima iskušenja. Njegove bogoslovske i filosofske knjige, poput Reči o svečoveku i Molitve na jezeru, ostavile su dubok trag u pravoslavnoj misli. Bio je zagovornik jedinstva crkve, snažnog duha srpskog naroda i borbe protiv modernog bezbožništva. Ava Justin Ćelijski je bio svetilnik pravoslavlja 20. veka, duboki bogoslov i besednik koji je svojim knjigama, poput dogmatike pravoslavne crkve, učvrstio učenje naše vere. Borio se protiv sekularizma i modernizma koji su ugrožavali pravoslavnu duhovnost, pozivao narod na uzvišeniji molitveni život i ostavio iza sebe učenike koji i danas nose njegovu duhovnu misiju. Pravoslavlje je vekovima bilo stup srpskog naroda, čuvar istine, morala i duhovne snage. Danas, više nego ikada, potrebno je da ostanemo budni, da čuvamo ono što su nam svetilji ostavili u nasleđe i da ne dozvolimo da se njihova svetlost ugasi u tami modernog bezbožništva. Pozivamo sve vernike da se ujedine u molitvi, da se evanđeljski, dostojanstveno i mirno zalažu za očuvanje svetinja i da ne dopuste da se uticaji koji dolaze s polja ili iznutra odraze na suštinu naše vere. Pravoslavlje je put istine, a istina je nesalomiva. Srpski narod je uvek odolevao iskušenjima, i znamo da će svetlost naših svetilja nastaviti da gori u srcima onih koji istinski ljube Hrista. Naša vera nije samo reč, već život, delo i podvig, sveti Nikolaj Velimirović. Neka nas Gospod ukrepi u ovim vremenima.